بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر وأنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيل الله وقاتلوا وقتلوا لنكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار صوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإنا من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجر عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون ذكرين تنسى لكن يروم الربا خام الرأي وانتو تجرم الرأي يسين آية القرآناتي Kanaafuu ergamaan gooftaa yeroo hirribaa ka'u ayata quraanaa kana halkan keessa leellii gaafa saraaf isii tana qaraa ja'a. Indeed dhugumatti in the creation of the heavens and the earth uumamuu samii fi dachee keessatti alteration of the day and night wal geeddaramuu wal jijjiiramuu guyyaatii fi halkanii keessa mallattoo jiraaji yookaan gorsa warra aqlii qabaniif gorsaatu jira isiin tun gorsituu warra aqlii qabaniiti. They are those who remember Allah isaanan sanuu kami jennaan warri aqlii qabu san isaanan rabbii isaanii yaadatan while standing haala dhaabbataniinis sitting haala ta'aniinis laying on their sides haala cinaacha isaanii irra ciisanii jiraniinis reflecting on the creation of the heavens and the earth eeginaa kan xinxaalan uumama samii fi dachee kana keessa akkaataa rabbiin samii dachiitti uume kana kan xinxaalan and pray eegina rabbii isaanii kan kadhatan our Lord yaa rabbii keenya jaanii you have not creating all of this without a purpose yaa rabbeeti uumama dila kana waa bu'aa malee kaayyoo malee faayidaa malee hin uumne dhugumatti jaanje glory be to you yaa rabbi qulqullummaan keeti protecting us from tormenting God yaa rabbi laalessa azaaba jahannamirraa yaa rabbi nu eegi laalessa ibiddarraa yaa rabbi nu eegi jaanii sana rabbi isaanii kadhatan. Oh our Lord yaa Allah yaa rabbii keenya indeed dhugumatti ati those you commit the fire will be completely disgraced dhugumatti namni ibidda seensifame dhugumatti xiqqaataan isa jee dhugumatti nu waa xiqqaatee jee the wrongdoer will have no helpers warri yakka hojjetu dhugumatti gargaarsa hin qabanii tumsa tokko illee hin qabani. Oh our Lord yaa rabbii keenya we have hearing yaa rabbii keenya nuti dhageenye the caller to true belief isaanan gama imaanan nama yaaman isaanan gama tawhiidaan nama yaaman isaanan tokkochummaa rabbiin nama yaaman dhageenye waamicha isaanii sanis believe in your Lord rabbii keessanitti amanaa warra jaan Allahun rabbii tokkocha qofatti amanaa warra jootan jalaa awwaanne so we believe eeganaa amanne. Oh our Lord yaa rabbii keenya forgive our sin deleting yakka keenya nu dhiisi absolving us our misdeed yakka badii teenyaa dilii teenyaa irra nu darbe allow us to each to do us a one of the virtues yaa rabbi haala muslima taaniin nu ajjeesi shaadaa irratti nu ajjeesi yaanii isaan rabbii isaanii kadhaten je mu'mintoonni
Ya Rabbi, our Lord, grant us what you have promised through your messengers. Ya Rabbi keenya nu qannimmaas waan jecha arraba ergamaa keetii Rabbi beellama nu seentesan. Do not put us to shame on the Ya Rabbi nun qaaniisin. Ya Rabbi nun salphisin. Guyyaa murtii guyyaa qiyaamaa san. For certainly you never fail in your promise. Dhugumatti Ya Rabbi ati nama beellama namaa balleessuu miti. Beellama namaa diiguu miti Ya Rabbi ati. So the Lord responded to eegana Rabbiin isaanii ni deebiseef deebii akkana jedhe. I will never deny any of you. An tokkoo keessan hin didu jedhe. Tokkoo keessan hin deebisu. Dhiira taatu dhalaa taatu male or female. Dhiiraas haa ta'u dubartiis haa ta'u. The reward of your deed. Dalagaa teessan gaarii isin hojjettan hunda irratti galata mindaa isiniif hin kenna isin duraa lafan balleessu. Both are equal in reward. Dhiirtiinis dubartiinis gaarii hojjennaan galata argachuu keessa walumaa qixa. Those who migrating or were expelled from their home isaan mana isaanii irraa bahan yookaan imalan were prosecuting for my sake eegana deeman anaaf jecha kan bahan inda faa'oot eegana kan karaa Rabbii keessatti qabsaa'an the somewhere isaanan eegana kan wareegaman I will certainly forgive their sin dhugumatti andili isaanii dhiiseef isaanan inni akka jimmaas jannata laggeen ishee jala qallaa laggeen ishee jala bishaan yaa'u nan naqa as a reward from Allah. Kun ammoo galata hojii isaanii Rabbiin isaan badhaasu. With Allah is the finest reward. Rabbiin biratti galata haqa qabeessaa jira. Rabbiin biratti mindaa gaarii jira. Do not be deceiving. Dhugumatti hin gowwoomina by prosperity of disbelievers. Badhaadhina kaafirtootaatiin yookaan durummaa kaafirtootaa kana laaltanii hin gowwoomina. Hin shawwadamina. Soroodallaan naqa isaan lafa keessatti magaalaa keessatti kafadhan ta'an kan laaltanii hin gowwoomina. It is only brief in judgment. Duniyaan tun qananii duniyaa isii xiqqoo saniisin. Then hell kaafirtootaaf tahee jira. Then hell will be their homes. Ibiddi jahannam mana isaaniif tahee jira. What evil place dhugumatti waa fokkottee bootaan hamtuun jahannam namaa ta'uun. But those who are mindful of their dhugumatti isaan Rabbii isaanii ofirratti eeganii Rabbii isaanii eeggatanii isaaniif ta'a haadha isaanan san isaan san muumintoota jannanni isaaniif ta'a kan laggeen qallaa ishee jala yaa'u. The gardens under which a river flows to stay jannata san keessa ammaa zalaalam kataan as accommodation isaan san ammoo taa'umsa Rabbiin kumsuma Rabbii irraa ta'e Rabbiin muumintoota qubsiisee jedhe. What is with Allah is the best. Wanti Rabbii bira jiru gaarii isiif. Isiitu irra ahsan era virtuous warra Rabbi sodaatu isiitu gaariidha jedhe. Indeed dhugumatti there is some among the people of the book warra alii kitaabaa irra ni jira. Who truly believe in Allah. Dhugumatti kan tokkichummaa Rabbiitti amanee tawhiida qabatees ni jira. What Allah has been revealed to you is believers. Waan Rabbiin gama saatii buusettis kan amanan. What was revealed to them. Waan nabiyyi keenya irra buufamee fi waan nabiyyi isaanii irra buufameettis kan amanan. They humble themselves before Allah. Isaan san Rabbii isaaniitiif of qaqqabanii Rabbii isaanii sodaatan jedhe. Never trading Allah's revelation for fleeting gain. Isaanan ayata Rabbii gatii xiqqoodhaan hin gurguranne jedhe badan. Their reward is with the Lord. Galanni isaanii Rabbii isaaniitiin bira jira. Surely Allah is swift in Rabbiin akkaan herrega keessatti akkaan siif herregaa jedhe. Oh believers, yaa muumintootaa jedhe yaa warreen tokkichummaa Rabbii dhugomsitan patiently endure obsa akkaan obsa preserving tura stand on the guard eeggadhaa jedhe. Rabbii keessan sodaadha be mindful of Allah. Rabbii keessan ofirraa eega so you be haala kanaan warra milkaa'oo taatanii jedhe. Isii tana qaraa ayata kana qara ergamaan gooyta salawaatu Rabbii wasalaamu alayhi saniifuu ayata kana qara'uus ربي نفعل حفظه ودفتوني شانك إياه وندق يسنو. جزاكم الله خيرا وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان يندق ونقول الدبوتي أو الشيطان الرأي إسن ججا سكنتاتي أسمر التين سندافة.